mati jonga chiklo niphai kre ke thomarni ingdeng kep sodri chua rong amahang ke thek katalon ponjia phan chisik chidang pon Bharat Sarkar pen mate Indian Sarkar pen kapathik pon labangso Happy Children Day katalon mate along tina school sitame talon pon lo Lakhain koira truck Dwarbaguri constituency ke parlo Daithor police station ke parlo upper Dehuria long Congress asong atumpen chirok to kamai kangni pon Sarupathar constituency hawar araratum non kebang ja por hutkang chir kelang idakim ki thur ke manji angring aputhak hawar aratum kaningri Financial power mate jakong avete autonomous council thangta claim ponun ipusi Vijay Hansaria ahin pen pangdak pon Kardom Pini Abirta thanbang Pini limerina hansepi non arjuitha birtang ton pen Non ke bangji mati jonga chiklo niphai kre ke thomarni ingdeng kep sodri chua rong amahang ke thek katalon ponjia phan chisik chidang pon Lason si bokajan pen kachi koinot sodri chua rong ke damtang aningkan pen sodri chua rong amahang ke thek arni aliralon pen talon bom wangbom si pining nikan suri ni rain ko raisia ningkan apharman non angke leji mati jonga chiklo niphai kre ke thomarni ingdeng kep ki chok sodri chua rong amahang ke thek arni aliralon pen katalon ponjia phan chisik chidang pon bomlo Lason si phai kunni krep liar ni ada bor phai toxia porpen sayamo pangcheng ponsi ghonta hini so se apharman claim pon padu labang so asailong dilip tiron reception committee mai phula pen Raju Ingleng kongchun bang reception committee sodri chuarong atumsi chepatir pipon la swalong sodri chuasar anan kiling pen chenglok rongame karla pen pinang an ki theki ding atum ta chitong dun pen misen pen saimu pichun pon Bangso sai ke claim along kadukawe bang pharo so se ara atum pen si claim pon lo bangso phi ka che tong ara atum pen kiwang jiar ni la pen rong rup ki klar pon thek jia lam hai huita chithan chimum pon thu Sarupathar pen jotno singbe 365 News India Phaikuni ni phai krepli arani seminar mate krungsai amai 6th schedule of the Constitution of India autonomy to autonomous council and its headway in the perspective of Assam Pathepi and Ponsi Dipu Arboretum cum Craft Center along Karbi Anglong autonomous council ahin pen chepatir pi ponsi krungsai amai padoponlo patumi labang so thepi atengsi Assam along ri arlodo an autonomy lapen autonomous council ajakong aputhak chethanchimum ponlo Jaime ke hot pona tengsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Mai Chari Ponsi Mai Athepi Alam Abarim Chief Justice of India Ranjan Gogoi online pen 6 schedule lapen Assam Arlo Autonomous Mate Autonomy Power Alam Thanponlo Supreme Court of India Senior Advocate Vijay Hansaria ahin pen kechengsi asation ahut mai ke phapon alam the thanpachini ponlo Alangli Vijay Hansaria pen thanpachini pon autonomy ke state sarkar pen ki pipon ajakong Constitution of India along ke pathik pon ateng pen si pipon lo Constitution ateng pen autonomous council aphan jakong ki pido olo amina ke pacharchak pon jia phan voi phicitami ason ke pachun pon peasai ke dokok ajok ko anma jakong ke che pherang longji pa an ke plengdam un edelo Labangso puthak state sarkar Constitution of India representative governor aphan state meter do anke pinpur alomate chuning ridam nangpo lapen arona tengpen state sarkar atum claim pon nangpo lapen jongsi state sarkar papleng pon un edet pulotangte koda longtame che dandam nang kok poputa than pachini tekang aduntu concurrent subject jene forest social custom hai huike president mate mai phua phansi pachini pon nang poputa than pachini tekang Alangli pen putho than pe klar pontu autonomy puke state subject lapen jongsi financial power mate jakong awe pulotangte thanga sonta pachun ponun e Pherangke abitung atum pen seat reservation aputhak karju pon ahut alangli pen lam thejai pon pelang pusi pherangke athengno thanang pachini Diphupen Ajit Gogoi 365 News India autonomy কথা পাতিছে district council কি আমি autonomy to জানিব লাগিব autonomy কাৰ পৰা দিছে state government পৰা আৰু যেটো constitution provision আছে তাৰ মতে directly
তাত কৈছে যে গভৰ্ণৰক দিব লাগে এতিয়া ৰুলছ বনাইছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ থ্ৰু দি গভৰ্ণৰক দিব লাগে মোৰ মতে ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ থ্ৰু দি দিব নালাগে গভৰ্ণৰক দিব লাগে গভৰ্ণৰে কেবিনেট মিনিষ্টাৰক কনচাল্ট কৰিব তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ মতে যিটো ভাল ভাবে সেইটো কৰিব যে আৰু যদি গভৰ্ণৰে সেইটো নকৰে আপুনি এটা কথা কৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টলৈ পঠাব পাৰি ন সেইটো এটা বেলেগ কথা ধৰক কনষ্টিটিউশ্যন স্কিম আছে কিছুমান ছাবজেক্ট ষ্টেট ছাবজেক্ট থাকে সেইবোৰ থাকিলে গভৰ্ণৰে নিজে কৰিব কিছুমান যে আছে কনকাৰেণ্ট ছাবজেক্ট ফৰ এক্সাম্পল ফৰেষ্ট ছ'চিয়েল কাষ্টম এইবোৰ কনকাৰেণ্ট ছাবজেক্ট সেইটো হ'লে প্ৰেচিডেণ্টক পঠাব লাগে সেইটো হ'ল কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰভিজন এতিয়া যদি সেইটো কৰা নাই সেইটো মই কাউন্সিলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে চিন্তা বছৰি কৰি পেলাই কিটো ল' কোনটো ছাবজেক্টত আছে সেই হিচাপে কৰিব লাগে ছাবজেক্টটোক আপুনি গভৰ্ণৰক লিখিব লাগে যে আপুনি কনচেণ্ট দিয়ক যদি প্ৰেচিডেণ্টৰ কনচেণ্ট লাগে তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগে যে প্ৰেচিডেণ্টক আপুনি লিখি দিয়ক আৰু প্ৰেচিডেণ্টে যিটো কৰিছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিটো কৰিব সেইটো হ'ব অট'নমাছ কাউন্সিল অসমৰ যি তিনিখন অট'নমাছ কাউন্সিল আছে কেনেকুৱা ক্ষমতা দিছে বুলি আপুনি ভাবে কিমান ক্ষমতা এই ক্ষমতাখিনিৰ জৰিয়তে যথেষ্ট ক্ষমতা দিছে ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ডে টু ডে ছাবজেক্ট লাগে যথেষ্ট ক্ষমতা দিছে সেই ক্ষমতাবোৰ অলপমান বটলনেক আছে মানে মাজে মাজে ক'ৰবাত গোটেইটো পানীটো মই এক্সাম্পল দিছোঁ পানী আছে পানী খাব পৰা নাই আপুনি বন্ধ কৰি দিছে মাজতে সেই ৰাস্তাটো আপুনি মুকলি কৰি দিব কোনে বন্ধ কৰিছে সেইটো ৰুলছত আছে সেই ৰুলছখিনি চেলেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়ালৈকে আমি ভাবি আছিলোঁ সেইটোৱে ৰাইট প্ৰভিজন অফ ল' বাট মোৰ মতে সেইটো ৰাইট প্ৰভিজন নহয় সেইটো ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণৰক ক'বলৈ গভৰ্ণৰে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কোৰ্টত যাব লাগিব কোৰ্টে তেতিয়া যি ডিচাইড কৰে সেইটো আমি মান্য হ'ব আপুনি যিমান দূৰ গম পাইছে যে অট'নমাছ কাউন্সিলখনত এনেকৈ তিনিখন অসমৰ তিনিখন যি দিছে অধিক ক্ষমতা দিছে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে মোৰ মতে ক্ষমতা যথেষ্ট আছে সেইটোক ৰাইটলি এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই যদি ক'ৰবাত প্ৰব্লেম হয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি কোঅপাৰেট নকৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যেনে কোৰ্টত যাব লাগিব কিছুমান কৈছে যে বহুত বছৰৰ পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ পৰা পৰি আছে সেইটো কাৰণে আপুনি কোৰ্টত যাব লাগিব যদি একো নকৰে তেনে কোৰ্টত যাব ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে তাত অট'নমাছ কাউন্সিলত ফাইনেন্সৰ সৈতে এতিয়া প্ৰেজেণ্ট আমাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো পেণ্ডিং আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে অলপমান আই নট চে চিয়'ৰ বাখৰ আপোনালোকে অলপমান এক্সট্ৰিমলি কৈ পেলাই এক্সট্ৰিম নহয় আপুনি জোৰছে ক'ব লাগে যে এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে বিল এটা দিছে এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডিছকাছ হ'ব লাগে আপোনাৰ যিবোৰ এম পি আছে তেওঁলোকক কওক যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিছকাছ কৰি পেলাই সেইটো কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি নাহে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ তাত পাৱাৰ থাকিলেও তেতিয়ালৈকে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি নাহে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি আহিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডবোৰ আপুনি ডাইৰেক্ট আহিব থেংক ইউ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৈছে ষ্টেণ্ডিং কমিটি কৈছে ইউ কেন মেনি পিপল কেন চে ভায়লেটেড অৰ নট বাট আই ডোণ্ট থিংক পাৰ্চনেলি দেট ইজ বিং ভায়লেটেড চিডিউলৰ মতেহে কৰিছে চৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন মই কৈছোঁ যে মই আই হেভ নট এপ্লাইড আই ডোণ্ট ৱান্ট টু কমেণ্ট অন ৰিজাৰ্ভেশ্যন দেটছ এ চেঞ্চিটিভ মেটাৰ আই মাষ্ট ৰিড ইট এণ্ড দেন চে ইট থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক ইউ Lakhain rahini surupathar constituency angkang arong tinahawara raratum hidi sok cho echo somlong wangwe lapen sok cho echo somlong araratum arve kawe penajok lang akisung ke manpen longle ki kreng erajok sok chorot long wangwe sai delo sarupathar hawara raratum non ke wangja porkang chirkelang itmate akhim ki thur ke manjiang ring kedoko kajok sarupathar hawara raratum kaningri sarupathara hawara raratum kangchir kelang itmate akhim ki thur ke manji angring ki theklong pena jok sarupathar farmer society maipu jotno sing be kongchun bang subhas terang pachi thangchun bang projen terang lapen pherang ke abutung atum patir pi ponsi ke damtanga porhut agriculture department ADO AEA ADA irrigation department engineer SDO National Food Security Mission lapen Agriculture Insurance Company atumpen chingki chithan ponsi sarupathar ahawar araratum sok akhiti ki choklem longwang ve akisung ke man aphuthak saideng ponsi Agriculture Department Irrigation Department National Food Security Mission lapen Agriculture Insurance Company atumpen hidi longle survey mate inspection asai claim pon bomlo lasi non prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council EM CEM atumpen sarupathar ahawar araratum kangchi rakhim ki thurpen kepajok ponjia phan relief fund special compensation ki thek pi ponjia phan sarupathar farmer society lapen GBSGP atumpen chuni ripon sarupathar pen jotno sing be 365 News India আহিবলে পাকলাংছত উপস্থিত হৈছে আমাৰ ষ্টাফ আহিছে লগত আমি ইয়াত মেইনলি আপোনাৰ যেটো খৰাঙৰ কাৰণে ধান খেতি যেটো নষ্ট হৈছে তাৰ বাবে আমি সাৰ্ভে কৰিব আহিছো আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা আৰু আশা কৰো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি খেতিয়কসকলক কিবা সাহায্য ৰূপে বা তেখেতলোকৰ ধান খেতি যেহেতু ইমান নষ্ট হৈছে আমি চাই পিনে গম পাইছো তেখেতলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে যদি কিবা কৰিব পাৰো
itu ha war ke pining ani kan man ke RV ka bi pen joy ni bi tum ke dak langroi bi langjeng bi irrigation ka bi joy ni pen di bi tum ke pining kan bang ke chu ilong le som long le lu ke chu itu chu som long le jo non son lang ngoi pe the ma dak a pe the da tum ke chu i chu som long kang le jeni te ni chu klen num pe di RV lang pen chu i chu som ta la tum ke non ta jo phi phe de lu RV lang la ti government pen nali tum la Karbi Anglong ke silong UM mat basian phanan tu ko pini chunu ri dum itu chuneri la palang suara ne tum 200 don parohini amuni do ton chu ilong le chu somong le tum don parohini muni do don parohini mage kira anutin man pi son te ni tum ke si ma ki chuniri ke si atu mai chuniri mangela andon tin mata son kira pi te pu ati chuniri la Phaikuni ni phai krepliar ni ada por phai ner kepra chitti mapor sari hajana long kidu KASS NASS asai hemalong National Award anong e kilong duna tuma phan karchu bangso mai kang therbi pensi mei chipa hem phupon lapen karcho mai long HSA Karbi Anglong Seva Kendra sari hajan bazar committee Karbi kur pho wajaru asom Karbi rong asara mai pencheng lok kapre ka song atum chitong dun si karcho mai long RDP dun kedam tang phaikuni ni phai crazy ni kansuri ni rain ko rai siar ni Delhi arong so pielong prek jamanong e India mai phua hin pen nong ege pajir ponalong Donsuri Agri Farming Cooperative Society Sarihajan Karbiatum Sai Kati Kiarni Rim Pamilang Pua Jok Pen Plain Genome Savior Community National Award anong e chipalong dun Labangso Donsuri Agri Farming Cooperative Society atum pen kachipaklang dun lake bonghom bata bonghom narikol Thengthe, Purui, Hen, Hanserong, Henpo, Phikangnek, Harsun, Sok, Tamir, Ruidok Penchenglok, Soning Koira Phosu se Karbiatum KA Karchiason, Baklang dun. La Suang Bong Pen, Nempo Puthaksi Nong Eche Palong dun. La Pen Tangka Lak Kep, Pipon Puta, Chandra Singh Be Mohori Rongpi, Mohon Rongpi, Boloram Harongsa Tumpen Birta Pachini. Boloram Harongsa ke Birik KA Mate, Kitiki Pensi, Plain Genome, Savior Farmer, Recognition National Award, Anong Eche Palong dun si, Lak Isya Tangka, Chipalong Pon. Buka Jan Pen Bisnu Lekthe 365 News India. Lakhain koi ratrok Dwarbagari constituency ke parlo Daithor police station ke parlo Upper Dehuria long Congress asong atumpen chirok toka mai kang nipon bangso amai long mechi pahem phu pon Upper Dehuri PCC amai phu Joseph Hanse Kongchun bang Upper Dehuri PCC Sampriti so lapen aluhia man lapen aluhi sarpo kachitong dunabang phu Rajaning ti NDBC amai phu anparta DMCC amai phu Madhuson Teron DMCC Kongchunbang Bhimson Rongpi Dwarbagari District Kongchunbang Babu Hanse lapen arong tin arong asara tumjita RDP dunpen chitong dun bang so mailong kadu kawe bang pharoi sira phokep armu chitong pon lapen kewang ji kile ka hot misen pen chirap chito dunpen Congress aphan kapahai ponbek je phan pura Upper Dehuri PCC amai phu Joseph Hanse pen Congress asong aphan anso se jakong pangtang ponji pusi mailong lamjai lapen Congress asong chirok toka mailong misen pen mai pichun pon Dehuri pen amo singti 365 News India. Oh la Pini program bang ke la lo nilitum adak sar tuma pen ke nitum adak 1 tarik November 1 tarik pen si labang so nitum Dwarbaguri angkang along lage sar tum pen si labang so program en lo pen kadu gawe alang nitum pen nitum labang ki ke chithan pen dang nitum Pini Upper Dehuri PCC long ke last lo alang nitum pen kipha pen nitum alang nitum program ke thik pen sing nitum Pini da ke nitum Upper Dehuri long ke Pini last lo si kipa ju silo la bang to program bang ke tanda Pini ko an bang armu chito gi Pini la dak nitum long der sojon bak amuni doji nitum non kewang jilang tame andu sedak Upper Dehuri long nitum Congress abang sini tum haya si tanda la bang harus sira bang hokep andung na itu tanda Congress phansinal itu बहुत pigla pu pusinal itu kacing wai la puson doma ola bang sola ma puthak bang ke nilitum nili kacing kiga chethan dam nilitum dam lo pen arong tinalong stame isige alang nitum ganon kichari bo ma sarkar atum alang nitum phan akicha ka bang hearing tang pik aposi
alang le tum long ji me ba akichak abang nutina phansta me alang le tum akichak abang a hiling tang rak pena posia tum long ji ani ngi the do kok ben ma si ni tum along congress along nang chi pa ok dun ji phan ning hang sitala tum sap akichak do kok pen nang chi pa ok dun hai de lo la pen halatum nili tum along si doji mola non alang tum phan alam chak kang hong la ahok pudame Bharat Sarkar pen mate Indian Sarkar pen ke pathik pon labangso Happy Children Day katalon mate along tin school along setame talon pon lo lason thak thak si Okhireng Higher Secondary School along ta Happy Children Day arani pachiton dun si ada borphai ke ba porma lompen mai pang cheng pon mai long mai che phaim phu pon ake hai Sardhormen Boro Okhireng Higher Secondary School Principal Huntirong Pipi Lapen Okhireng Higher Secondary School along School President Rajurong Pharlapen Party along Klembang Phu Minority President Probin Teron Chitong Dun si Maya Di Pidun Bangso Mai Long Sitame Children Day Lam Hai Hu Chi Than Chi Mum Pon si Misen Pen Mai Pichun Pon Hawar Ki Hat Pen Long Bomon Rong Par 265 News India Kardom nilimen long Bomon Rong Par non nilikido ke ladak Okreng Higher Secondary School long sidolo lapen pini nilitum labangso Okreng High School long nang humri mate nang ka humri apu thak mane pini bangke children day pasi hokpon lo Bharat Sarkar pen ke pathik pon labangso children day apu thak se pini ladak nilitum Okreng High School long setami mate Higher Secondary long setami nang humri lo tang te pini labangso children day apu thak nang litum labangso khela dhula puno labangso thak nang litum ning samai samse labangso thak pachini nilitum ning sampek lo lapen khela ason tame nilitum khela pon iglo lapen nong e pusitame teman ake me sosi nang paje kon lapen kebang selang aningkan stame lapuson asai long nang litum khela dun merji mamati chepati dun merji nilitum apuson ako nang tang bom pati tum chepati pon nili men ke monika no pipi nili da Okreng High School I have mistress kulo la sepini la labangso children there ni nilitum Okreng High School long ke palon lake osomara tuma phang di at encouragement aninga pathe thema to 6 months of lockdown then lock osomara to de at porhi punon and physical activities an ke komsom che theklong ma se osomara ning kaparong ji lapen ke osomara tung oson se la school of putha along nang ken walk dun theji la hai putha la hai lam appen se nili tu pini la children day lake Pandit Jawaharlal Nehru mang ke thekarni nili tu di so celebration itu palon ponong tangga ini bangso student labangso kichutang labangso hai Pini Okreng High School lang ano student ko yung mga bangso Okreng non nang namete aphai bang komsong nang namete high secondary pen emi dan high school bang mareta te bang haroini ra poke bagan si do chola bon se tame la swang bon se te osmar to madam itu thekong lo ke chari ani ke hang ta do asini ni tum na pena ni hin tum na tum bor i lo teachers tum pen students tum pen operate ji aphan je jata la school phai le komsom sta result ke make wan ji aphan ten te pa mesen ji Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo arni game Kardom